ngasi numidang wairam phongkiba tongan manipuri sifong amasum thokiba thawdo wathok digi maruoibe I pauk khongasaraga manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada nargis miyata sienabani haiba masin mana ohum fagatkhre sukna kandem tarakli lelong haureibi makhale kaidigi sei kunmukta ngai dibi nupi masa ama siduna lairambagi thawdokta sienabani haiba nupi ama yauna masin mana ohum police na fagatkhre khoi saunarba miyamna sienabasinggi yum thugaibaga loinana polamsingsu mai thakre police na fagalaba mi ohum adudi sesam Sirazur Rahman se kungatret apokpa sesam Siraz Ahmad amadi maki masanupi sesam Mastura se kungomde amadi maki manaunupa sesam Musa se kungamathoi lilong haureibi makhale kai kunjindagini hairi makhoi ohum ngarang ehing Thobal police na fagat khibani hairi makhoi ohum ngasi Thobal police ki SP conference hall paumi singi mamangda puthokladuna Thobal gi SP Jugesandra Hawizam na phongtokhibada makhoi ohum asina nupi maza asibu hatli heba maral yajabaga loinana ain goeba sab sab action lokhalagani court puthoklagani masida miyamna mob sagatun irang topigano mihat pamada pifam thokpa dandi pigani police ki investigation tawba sida miyamna mateng pangbiyu sohaiki amaromda miyar asida sienaba phagatli haiba pau tabaga khoisaunarba miyamna sienabagi mayum thugaibaga loinana yumgi polamsing mai thakibani hairi amaromda kori mayum nargi sei kun kauba ama laikidaba sigi matangla student union of Kangleipak sukki mekidigi akan mamongda kandem tawrakpaga loinana mahiroi khunaida khut tharakliba miyai si khunai sigi mayokta leiba amasum mahiroi khunai bu singnabani haina lawi masi yamna pangdaba madi yamna luzadaba list ani hainasu makhatana pausna pali atopa paw manamo SDCM gi pung taragani pan gi banna sauna akaiba pikre Maitai bu schedule trap list salanduna mari lenaba recommendation Bharat Sarkar da Manipur lenga na thadabagi mayokta schedule trap demand committee Manipur na ngarang ehing nongyai digi Manipur da total shutdown satakre total shutdown amaram oiraga mahuksa gi punsi da sauna akaiba pikre mafam khara da lambi thingmagi thabak sataki khoirambal ima kaithel gi ima sing khongjang asibu sawatladuna kaithel phamna khide ayu anganbadagi hauna khongjang asibu sawatpa miyoi kyana potpham phamlamba dukan phamlamba sing dukan phamdana bakhangi shutdown asina maram oiraga lambi da gari senbagi sang hantakhi oil pump sing hangnakhide police na pamdaba thawtok sing thoktana ba akan mamongda ngak senbagi thabaksu satakhi hainasu pausna su report tawri atopa pawamana politician khrana lana lamjing lambadagi kangrup naibigi wakhal lakhibani Chusampurda mitai community singda Kina wakal hantana legano Minister en beren haikre Manipur si mamang dalam politician kerana miyam berlana lamjeng lambadagi lamdamasida kanglup naibigi wakal lakhibani wapam masingasi Minister Secretariat Complex da mitai society office building Chusampur sangabagi thoram da magna phongdokhibani Pibam na yadabagi Minister gi asinba leibadagi sangabagi thoramasi Minister gi Bangaloda pangthokibani thoramasi Raja Sabha gi MP laisem sanajaba mitai society Chusampur gi President M Thoiba M Ashwini Kumar amadi mitai society gi thaumi singsu saruyaki Minister na Makhata na phongdokhibada Chusampur mitai community singna kina wakal hantana legano Chusampur leiriba mitai sing makhoi gi pokpham oiribani Manipur kanglup khudingmak ki lamdamni masing yamdababu tuharpa yaroi asau masa khaiba yaroi mitai singna puwari da lamdamasina ngaktuna leiraklibani sohaki aikhoi amatani khul khara punsilaga nation ama saba yaroi prime minister na leba asi nation ama sakanaba honariba sida aikhoi so amatani haina khanduna punna leminasi haikenasu pausna supali amaromda atopa pawma BJP na ahongba makhalgi publicity tawduna miyamna thajahanana bo honari ibobi CLP gi lusingba hanagi Minister O Ibobi na haikre BJP na lambi da phiral thesinba poster thesinba madi khabar da karida publicity tawduna ahongba makhalgi publicity tawduna miyam da oidaba kya haijinduna thajahanana bo honari wapam masingasi Indian National Congress linkhat khipagi sai samaga kuntragatre suba foundation day gi thoram Congress bona pangthokpa thoram dam hakna phongdokhibani Apun babarat ama oiramba adu ngasidi masye tana bo hona badana tana state asida su masye tana bo honari
ब्रिटिश की मखुतगी निंगतमनबा होनबदा कांग्रेस न लौखिबा थौदांग भारत की मियामना खंगनरबा वाफमनी बीजेपी न हाइरी कांग्रेस न मतम सांगना ngaglamबदगी इंडिया की चौखट खोंथांगदा तपतहले हाइरी अदुबो मखोइना अखोइगा कंपेयर तौबुदी तौनिंगदी हौखिबा चई मरीगा मखाइसिदा मखोइना करी करी तौखरबगे हाइबदु मियामना खंगनरबा गाक्तनी नमफुदा तौरगा मेजॉरिटी फंगनी हाइबसिदी डेमोक्रेसी चटप लेबा अमदा याररोइदबु वाफमनी डेमोक्रेसी चटप लेबाक भारत की लेमाइदा अमदी मणिपुर की लेमाइदा वायोलेंस की मफम लेती वायोलेंस न माई पाकलोई हाइबसी पारा अमा तंबीबा मतम यौरे अदुना लाकदोरिबा इलेक्शन असिदा कांग्रेस न करीमत कीबा लेते कांग्रेस की कर्मी पुनमकना मसीबु थेंगनदुना लेगनी लोइनना कांग्रेस न लाकदोरिबा इलेक्शन असिदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगनबा प्रजा की मैंडेट फंगनबा होनमिनसी हाइनसु पाउसना मखातानसु फोंदोखि अतोपा पावमना सेंट्रल कमिटी की वारेप इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बीडीएफ न सगटकनी ऑल मणिपुर बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन सेंट्रल कमिटी मणिपुर लेरिबा बीडीएफ लिसिंग तरागा सुनगी यांखैगी याइफनबा अफबा यूनिफॉर्म सर्विस अमा ओइनबगिदमा चांगसिलगलिबा खोंथांग अमदि लौरखिबा फिरेप खुदिमा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन ना थावाई हक्सांग यावना सौगसरी हाइन एसोसिएशन असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी न थदोरकपा सिरोल अमदसु खंगलखली सिरोल असिना मखा तारदुना ऑल मणिपुर बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन लौरक्लिबा वारेप अमदि मतमगा सानाबा खुसुमल पीबीबमदि कैबिनेट पुथोकनबा वारेप लौगदबनी हाइबगा लोइनना जनवरी 4 दगी संगसिनगदोरिबा खोंजंग असिदा एसोसिएशन असिना थवाई हक्सांग यावना सौगसगनी हाइनसु पाउसना मखा तानसु फोंदोरक्ली मखासा तरक्पोइना तो पाव मना स्टेट की वांग थोप पाव खर मैम थमजगी लेबाक ओमिक्रॉन केस 7,750 यौरे हौखिबा पुंग कुनगे मरीद कोविड केस 7,750 थेंगनरे हौजिक फावद लेबाक कोविड 19 के अनौब वेरिएंट ओमिक्रॉन केस 7,750 यौरे महाराष्ट्र न ख्वाइदगी वांगदुन केस 1,50 यौरे मथंग दिल्ली 1,35 केरला 53 तेलंगाना 55 हौजिक फावद मियोई 1,43 फदुना डिस्चार्ज तौखरे हाइने हेल्थ मिनिस्ट्री की सिरोल सुहाइरी अमना लेबासिदा हौजिक फावद हौखिबा पुंग कुनगे मरीद कोविड के अनौब केस 7,750 थेंगनरे 7,750 नाबा फखरे एक्टिव केस 5,005 हेना लेरी अमरोमदा हौजिक फावद लेबासिदा कोविड वैक्सीन डोज 42.40 करोड़ कापथोखरे हौखिबा पुंग कुनगे मरीद 72.87 लाख कापदुना हौजिक फावदा रिकवरी रेट 98.40 यौरे हाइनसु पाउसनसु पलिबने अमरोमदना उत्तराखंड ngasiदगी केरला सगोल सेंदगी नाइट कर्फ्यू थमनबा लाथोखरे सुहारी हौजिक लेबासिदा ओमिक्रॉन अमदी कोविड 19 केस वांखलकलिबगा मरी लेना उत्तराखंड सरकार ngasiदगी स्टेट अदुदा नाइट कर्फ्यू थमलगनी हाइना लाथोखरे अमरोमदा केरला नाइट कर्फ्यू असी सगोल से नुमितगी थमलगनी हाइना स्टेट सरकार वारेप लौदुना लाथोखरे लोइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री न खंगनखिबदा स्टेट पुनमगना ओमिक्रॉन केस थेंगनबा अमदी कोविड 19 केस नमथनबा सबसाना कोविड 19 सतना रोल ngakna प्रोटेक्शन पीनबा अकन वाफम थमखरे हाइनसु पाउसनसु मखातानसु फोंदोरक्ली मखासा थरकपोइना तो पावमना कक्सिंग कमांडो अमदी 39 सुब एआर की कंबाइन टीम न केसीपी नोयोन ग्रुप की केदरम फारे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कमांडो अमदी 39 सुब असम राइफल्स की कंबाइन टीम अमना केसीपी नोयोन ग्रुप की सर्जन मेजर अम फारे हरी मागथास की 13 की नुंगथिल पुंग 2 मखाई रोम ताबदा कक्सिंग खुनौ लमखाइद असद अवोक चेक तौबदा फाबने हरी फारब केसीपी नोयोन ग्रुप की केदर अदुगी ममिंग खुमुक्सम रोमेश कुमार एलिस मंगोलजाव सही 94 अपोकपगी मिंगना केस इबोबी कौई मा कक्सिंग खुनौ थिंगनम लेकाइद लेबनी हाइनसु पाउसन मखातानसु फोंदोरक्ली थौदोसुगी मतांग पुलिसतगी फंगबा पाउना हाई फारबा रोमेश कुमार एलिस मंगोलजाव हौकिबा कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा तरेता केसीपी नोयोन ग्रुप की रामानंद कौब मियो अमगी खुथांगना पार्टी इसिदा यावबनी यावरबा मतुंग म्यांमार की लाइपोक्ता आर्मी नंबर 140 की मखाद मिलिटरी ट्रेनिंग तौखी मा हौजिक पार्टी असिगी जनरल सेक्रेटरी पोइरै कौब मियो अमगी मखाद थबक तौई हाइनसु पुलिस न खंग ngamkhre हाइनस पली लोइसिलकपोइना तो पाव खरन रोहित हाटप दंडी पियो हाइदनो खोंजंग संगसिनख्रे था असिगी हौकिबा 19 गे हिंगदा हाइरोक्ता
ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠꯀꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ JSC ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯕ꯭ꯔꯨꯇꯦꯜ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8ꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄ ꯐꯪꯁꯤ ꯇꯧ, ꯕꯣꯔꯗꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ MLA ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ, ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ 194 CRPC ꯖꯔꯤꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ COVID-19 ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ, ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ngasi state-sigi oiriba positivity rate si 1.1% da leiri ngasi miyoi amata COVID-19 positive oiduna leikidabigi claim taude aduga miyoi taraga mangana COVID-19 positive oikibagi report lakli amasum miyoi punna lising amaga samriga taraga tarukna nauna COVID test tauki hain spali COVID-19 positive oirakraba miyoi taraga manga si Bisnupurdigi ama Sandiardagi ama Imphal West dagi tarai Zeribamdagi ani amasum Thaubaldagi amani hainasu report tauri adu haujiku inadi myam pauk si matang ase lusinjarage amasum pathok sagi bida soi kiba lan kiba kya yaur si myam na ngak pigani amasum matam gi ba maroi bi pauk sing su myam da leptana update pijar ki gi ainasu channels asigi mekedi gi su myam na thamjari and thank you.